mergana ngin lebih sirne makanar sikap lebih kam kalimu kami engkap ginting mergana kita kam kari-kari aroh ka karikam guna tedes kerana lami kaliburan kuak mandolang rasodong kujenda kam Mandolang si Bang Prabu mari kujenda kam rasodong karena enda sukut ginting mergana enda leberne maka kujenda kam adina banji turang nandegaro seperpanganan min pagi hatiku kita mari kami sekalibu kami sungguh ginting mergana karena anak nunggu rende ban kampe krina kalibu kami ikut sepengaran sepengalor krina di tengah kam arekam mentas arena kam daratna beda kam tertiba arena kam terida sebagai dua aroh kam ya adina banci turang merahate sepengejapan din pagi hatiku kita seperukuran seperti kita duana bagi kerbo sadani yoga puja sara puje bagi dua awas kimpe aku udah tak suruh peganjang kenang mantap tapenku nadegaro lawas kimpe aku ngaluri pasar Singedang kenang mandaramenku ku sayangi maka berikan uga ukurdu ulala samkan ate ku kelembandu kenang si ku harapkan gura-gurai pusu mama itikdu kenang
Lawas kimpe aku ku datang suruh megandang jenang mentatapanku nande karo lawas kimpe aku ngaluri pasar singgah kenang mandalamanku ku sayangi maka turika kage guru ulah sangka ate ku jadi Bandung kenang si ku harapkan Rekod-rekod singa ribut rekod teman sendalanan mama itingku Kam kali masuk arena, jenda kam kali jender kali bubuk. Arena kam masuk pakai kutang jenda. Iya, boleh kami lebo, tas kelaran perlu kalau berkala. Jenda kam Herman, ras promain. Aracah permain arena kam pergi. Lang kam arena, kemudian permain kam pergi. Ya, terus kam arena pergi. Ya, terus. Asa kaya kam kami karo merkana. Subuh kami separuh separiban, tukur saudara. Ikuti terus kami, terangku kami, permain kami sini bersini lagi. Di tengah kam kira mereka buka menit berjalun. Karena perjabun kubu kami si berus tepung. Kami anakku lama teman Merak balangkan tu kerana warin tak jam tak kau hampir jam 11. Sampai kali buku kami laparan tramsa kam si tinder ke laparan salam kaya kami anakku bayo anakku minggu minande anakku terus agak meraba langkah dulu
Maka pedas rumah tareda. Ya, buat dua jalur. Nesa kita sitik anak bro, maka buat jalur darat. Ada bagian dagar dalam tadi peluang aja. Labo manukurang oh nande labo mandang gelas oh bapa dia kami anakku lama temauli dia kami anakku lama temauli Ya, lanjut. Merak sitik Balangkanu kali bubu. Oh Bapa rudang-rudang kegeluhan kami anakku sepeminat kami nimbang pajar du laba minat kami monggan pedadu perbanlah belum nangin dube kami anakku anakku mindu minande tua
salam, maka foto, maka di shooting. Begini nah iya. Weh. Kau. Ya, berbahasa ngarana. Lang term ya nak beruginting berkana begini. Enda sada pengeras suara anda. Begenda, lihat kusukunan kuman Bandu. Suara percakapan tadu be. Ada jam 11 pagi dung karena acara peladuk pengantin. Selanjutkan acara ini, apa begini? Oh, tapi